perlu ki upangolongan makada dua oko ilalan na sara asal langange nasapakati yari ganas sama turusi tau pandrita makada ya kodeni jami ya rodue deni yang kui asal langange. Jadi angka 2. Jadi nomor si di sahada, nomor 2 sempajang. Ia nadeni jamanya duwewe sama turu itau pandrita pakpike si bawa ahli tauhid makada tanya selam. Ia namo sakka puasa dena sama turuna. Abu Bakar dengan Umar alina pemurutah Khalifah Umar makada ia kodena pasusah ka tawetannya selam kapere makada ia alina pemurutah Abu Hanifah ia nangka ini sana Khalifah Utsman bin Affan ia nangka taudena puasa ko Ramalan kapere yang namo ulama yang lain dua mi mencaji konsensus utama syahadat misi bahasa panjang. Detoga ga ibadah rilalanna agama ta Bapak Ibu sekalian natanggut tau matoy puluku bija-bijanna kecuali sempajang. Istilahnya natanggung narekode na sempaja bija-bijai icalla tau matoy. Ia kode na puasa de icalla alena niya tulay icalla. Itu de na lay gadi si tau matoy makadale na icalla matu kusuri monri. Tapi ia sempajange ina nadena wa jamai bija-bijatta tatak nakan nakilala ini tomatoy. Ia tona ibadah madosa tomatoy na rekode na jami bija-bijat. Tapi si balikanna na reko mas sempajang bija-bijay wat disalama tomatonna gara-gara bija-bijat. Yang itu sampai para lula dari sempajang bahkan makada Nabi toko hadis Abu Hari makada pakasiwia pamula pertama na pares sa Allah Taala na pares sa malaikat di dalam kubur as-shalah sempajang. Iya nama kanja na sampajange malomo manang ilomonri. Tapi iya na sampajange masalah matundru totoni. Betul na tay sangaleta. Iya na tu nakada tau pandrita iya sampajange jamalaloy. Iya kode tule jami sampaja sunai pasuku-sukui. Yang penting perlu itu le jama. Pak ya tajama ni sampaja perlu itu masa akatan yang nge. Nasaba dua talumuhan desa bicara keutamaan. Maka dari Nabi ta as-salatu miftahul jannah. Yaitu sampajange pak bukana surga. As-salatu miftahu kulli khair. Iro sampajange goncinna sinina decengnya. Betuangan na yanang katau masuk sa papenadina asampaya ko o kitumon ro pak bukana. Yanang katau macipi-cipi pakalinon na pakajakimu sampajamu. Insyaallah nasagenaya ko pong Allah Taala. Apa tanya aja tu warang parangnya dia naganna. Idi mi de na melo ganna papenadinge. Dia tu ga katau de naganna warang parana puramana hipake dale kita we. Angka mi tau yale megaega angka to pas-pas. Tapi dia na kurang ganna asaba iya ko capu ni dale mate mematoni. Yan na nakada guruta iya ko nadapi ni pasuka na pong Allah Taala naganna na inungan naganna na andrena napay mate. Yan na nang katoy patama rumah sakit impus tiadi tama impus naganna dito inungan na aja na tapatamay namupe ko bate na doktor makura gamelo patame de na tama na saba tatutu mematoni seko mi tu papedale pura nagarisi kang ipong Allah Taala. Jadi aja tamaselang ko masalah dale maka dale kudala tawe de nalay dale tatatak masuk ko nalay makotiha iya ko makada padang kanalay gagak ku sesa de rewa tumatu iya na polo lahar na otona masun itu makitu ina tu makada bagi nama dari silap foto na sama dale na dengkele melonala sebenarnya kaidah-kaidah rezeki seperti itu masalah sampajang kapura dibahas jenne iya sampajang ewe as-shalah bimana adua tapi iya sampajang memang ia kotoma bicara sempajang mesti berlandaskan isi bawa anu purena zaman nabita. Ia pentingnya. Jadi ia ko sempajang bicara na dasarna ibadah akacurang. Jadi maga modele na nabita mas sempajang ia rota curi. Ia natu nakada nabita agar hadisana makada
betul kana iya ko sampajang acuri wi nabi tapi ku carana nabi tama sampajang iya naro sallu kama raaitumuni usolli as sampajang ko pada bateku ke kana batena nabi tama sampajang iya na melo lay tatta betul kana iya na melo lay rinci ke kana makna iya ro sallu kama raaitumuni usolli as sampajang ko pada bateku mas sampajang apa itu sampajangnya apa baca kedo itu baca kedo berarti gerakan kemudian peringerang ia peringerangnya na tambah itu pandrita cidi maka da ape Jepang kia sape Jepang maka dia kutu mas sampaja yakini maka da letuk itu yang kero iya rupa tampulan labai bahasi tantania iya nia ewe talun rupa nia engka tumatu tau mapangewangi jadi melo ka pangolongangi supaya aja tak pangewang nomor sidi angka tau makada iya tunia de tona perlu baca iya to kona boleh melo lo mas sampajang na iya to kan nyati makada me kalau mas sampajang lo roko masigi iya mulat tu na masigi lah subhanu kata berek aja namu baca usolli karena tu pendapat makoro biasa kirun tu tau makoro ga iya na tu na pake cuma iya tahu pandrite po ada imakoy alena pangulutta Imam Malik na iya ro alena pangulutta Imam Malik mancaji dasar maka dato mak jenne memang ngoko boleh napa tolo masigi itu ya ji aja nak jenne karena masigi yala onro mak jenne okoki bolata mak jenne itu mak jenne memang nah napa ni ko tolo masigi lai jagai wipat kita aja na toli kajili-jili ijaga itu itimwe aja nama bicara kotanya sikiri baca koran jadi to cukup mi malalang to masikiri koto pura narona manya aku boleh makan me kalau masige masam pajaloro gitu iya na tolat tu nama sige to kata ada rebaman ya Allahu Akbar na sabab pura meman ni mapasi sumpung istilahnya angka mo layaro tapi dena pada capu pelo na taluk batang ko isaliwan na masige na pertama subami kata bere itu kere yang kedua alena pangulutta Abu Hanifah iya ronia ku jenne man ka masalah matu ko iya na tunang ka pendapat maka dah nareko purai ipake mak jenne purai ipake mas sampaja jenne na sampajange de na wading ipake mangaji jadi misal nama jenne ki untuk mas sampaja mangaribi na melo ki mangaji lo ki ma jenne memang apa jenne sampaja ni nak tajama iya Abu Hanifah ni napa ni ko pura ki mas sampaja mangaribi de na wading ipake jenne na sampaja mangaribi mas sampajang isa namo de na batal tatta ide na wadi pake iya na pura ki mas sampaja mangaribi asuki mas sampaja majenne napa mas sampajang isa iya na pendapat angka kama matu pak dakwat angkalinga maka dia rojenne dimi waktu sampajang dena wadi pake mas sampajang loro jenne na sampajang apa kata dena wadi pake mas sampajang asar jenne na sampajang loro dena wadi pake mas sampajang isa jenne na sampajang mangaribi dena wadi pake mangaji jenne na sampajange makoto parupe dena wadi pake mas sampajang jenne na ngajiange ya naro pendapat Abu Hanifah ya na sabab iya ronia na wita menurut penjelasan atau pandrita iya ronia na Abu Hanifah ko melo mas sampajang ina oki ha jenne na de to na wadi to ma jenne ko de na tama watu iji tama pi watu sampajangin to ma jenne salah ga Abu Hanifah de na salah na sabab perlu kita paham iya Abu Hanifah ken rimonro okui Irak nonroi onron na Saddam Hussein almarhum nayero Irak si bawa Madinah si belalada nayero watuna Imam Malik Imam Abu Hanifah ulama pertama alena tau pandrita pamulat tu tau ngarua pulo na hijrah na jaji berarti 70 tahun matena nabita na pajaji jadi maka kamaki Abu Hanifah siruntu nabita Imam Malik siruntu nabita Imam Tasyafi Ahmad bin Hanbal de siruntu nabita na sabab Abu Hanifah lagi tau pandrita pamulang
70 tahun mati Nabi tahun 80 Hijrah. Napa jaji? Ukira jaji. Niyar waktu de pagaga kita hadesa yoki papada makokoe angka yasa sahih Buhari, angka sahih Muslim, angka Sunan Abu Daud, angka Sunan At-Tirmizi, de pagaga. Angka Al-Muwatta Malik de pagaga hadesa yoki napala manamo pitawe angka mo to moki hadesa tapi yoki Madinah monro sia belalada na de pagaga pla lutu to de pagaga untai lagi maraji na pake teh nyarangi ya jadi ya kong ka pendapat nama tu de na pada pendapat atau pandita madjoloe wadi jaji de panalolo ngi hadesa na makiro tapahangi ya kiro monro de panalolo ngi hadesa na sabab Imam Malik mana tu tahu pandita mazhab moki kita hadesa pamulang yang disebut dengan Al-Muwatta Malik. Iyana Al-Muwatta Malik kitab hadis pertama Imam Malik moki. Ini yang membukukan hadis pertama. Kemudian aja to mapangewa ngokoro tapi makadani mantasapi iya jenne ci di jenne wadingi pake masampajal 5 waktu. Itu kata 5 waktu mak jenne ki masampajal subuh. Natakode pana batal na loro pakai sih sampai loro de pana batal nasara pakai sih sampai nasara mangaribi na de pana batal sampai de pana batal jenne tayro na pura majenne sampai subuh pakai sih sampai mangaribi ya kodemo pana batal na isa pakai sih sampai isa na rekodemo pana batal na subuh sih aja namu pakai apa maksimal yang kata makada kalumi waktu okoni monro perbedaan pendapat kemudian iyan nama tayamenge de na wadingi pakai 2 sampajang sapaka mas sama turu itu pandita papikye makara ci dimi waktu ya ko matayamangi mas sampajang loro batal tak batal mesti matayamangi pema mas sampajang asara ya ko jenne na palabat tau pandita wadi 2 sampajang wadi 3 sampajang wadi tu pakai mengaji wadi tu pakai mas sampajang siang pati pro ko mak jenne makiro jadi okon itu na berbeda Abu Hanifah na berbeda na sabadena lolongan ya hadisa bahkan angka pendapat tau pandrita purau baca maka da alena pangulutta Ahmad bin Hanbal marepa jenne na sampai jam mangaribin saka 30 tahun na jenne na sampai jam mangaribin na pakai mas sampai jam subuh selama 30 tahun tabayangkan ngiro de na tinro selama 30 tahun setiap malam. Yana tu ampai alena panguluta Ahmad bin Hanbal ini taulada setan. Apa akapai tamak Quran na sesusiwan ni. Akapai tamak Quran. Iya ko mangaji ko purai subuh tamak na loro. Iya ko nabaca ko purai loro tamak na mangaribi. Iya ko purai mangaribi na patamay sebelum matinro. Purai romatu matinro mote masampa tahajud na patamay. Jadi makadawan diga angkat tau pandrita mulai kuya lingi kemudahan itu ya ku basana tami mengaji nami pertama wadi satama ko kudu Allah gadrusu itu jadi iya ko ya roya angka narampe guru ta kali siden ring almarhum makada angka tau pandrita ko sengkang kepala korang pas dia sengkang riolo mero waktu namo pali nama guru takali sidendre mak guru mo poko sengkang maka dia nulle patamma korangnya kedua mina patamma korangnya sesok jadi aku mengaji bi ko purai subuh tamai na loro purai loro na mengaji tamai sebelum ko moto ni matahajud na tapatamma ni jadi kedua tamma korang yo pidi ini korang malangi na tamma cicang namo yero pada tomi barung-barunge biasa tapi itu syukur na kutu mapatama Quran kemudian iya na Ahmad bin Hanbal nasaba ang kami matohad desa pulukogu panguluta Aisyah maka dia ro nabi tamarepa jenne na sampajas mangaribina napake mas sampajas subuh iya na napake tau pandrita de na lolongang yale na panguluta Abu Hanifah sehingga berbeda pendapatna si bawa tau pandrita mak dimondri makiro. Jadi angka kama matu pacara matama ko kampot tamakada de tu nawat dingi pake jenne na sampajang yang mengaji atakadaki pendapat na Abu Hanifah na baca je itu tisan ni dia tak pengewang ia ni kode tisan ni makar pendapat baru sih padahal dia na baru meta ni idi mina pilolongan
Makiro. Jadi makanya tu kota pahamanan ni makado ang kami mapandapa makoro. Ang kami ko agama ta yasan jadi dul wudu mapakabaru jenne. Kaya yasa mapakabaru jenne, dena rusak jenne na to mak jenne. Makanja. Ialengi cahaya ya tu tawe pada cahaya na ulat tipu. Iya mato ko surimondri na tu tahu yale cahaya ko pong Allah Taala. Materang. Materang. Apa ya tu jenne nurun. Al wudu nurun. Ya tu jenne cahaya. Ya na tu nak nabi ta ya tu bekas-bekas ya sange bekas. Ya ro nagesay jenne matapa matu ko surimondri. Ya tu ya ampai ko mak jenne ka ede tu na hukum ibawat talu lampa lau pakoy. Iman tasabi maka yang penting merica talu lampa ulua. Namo de na ko namo ko micakonge pakoy. Pura ni bahas waktu ni bahas jenne tu. Ya ku ya mak jenne ina usapu manang ya hauluku na pawala do ciliku. Magi usapu uluku na ya ku ya maka de hadesa ina melo ibaca ro maka da macahaya matu ya ro pura na gesa jenne. Ya ko talu lampa mi. Na pada mi atu mila-mila mi atu. Yo poko merica manang hai nama putih mana romatu makiro ya tu ampai alau sapu mana hauluku makada ya roma cahaya pita manang itu apa eko talu lampa mi macahaya ai madodong ya tu ampai sapu manang eko to majene jadi makiro pa idana mi ala tapi namo talu lampa koi manta syafi asani makiro kemudian nia makada kaon na angkaman nia ko memang ibolana angka toman nia ya ko majenne ya ko imanta syafi de na kalang iya na de na makanja tatummu mu pangolo ya atimmu mu pakanjaki rampan na nyawamu napako mu paleban nia ukui tu makanja lada ukui tu makanja lada nah sebab mage duan rupa ko patarone manta syafi angka nia at-talaffus bin nia lai pala-palang nia pala-palang betul kan na pakai doa timu ina tu nak baca usolli itu tapi ia tu nia tanya sempaja tabahnya tanya sempaja nia apa isaliwan nak kata dere non roy ina tu ampai nia wadi ma bicarogi apa tanya sempaja tanya sempaja maka kamaki eronia sempaja tania isaliwan non roy apa ia sempajangi kata dere pamulana bere salat tutui. Nah sebelum kata bere kita mania, ya tu ampai wadi ma bicarogi apa tanya tu sempaja. Jadi aku kata parote si makada maje nak kata baca usolli aja na moje tidi tahu biasa makoto to. Madari yang kata ko cakaru di nasa melo ka matinro. Mata na labawan na matinro aja mo apau-pau. Kada cakaru du kasa di ka matinro nya na nyero. Malan yang kagulu ang kato tahu dia aga na pau-pau lapa bawa mi mangero. Begitu. Padamu itu tahu melo mas sampajang. Ang kato baca usolli farda salati duhri ang kato makarban Allahu Akbar makiro jadi aja natap pangewangi makadami iman tasyafi yaitu ampai iman tasyafi mega na pake NU jadi agak senai majelis taklim muslimat NU eta pake ya yang namo isaliwan na yaro kode tamelo ini mani bawah tapi angka kunci na ko ya matu koleh kesimpulan maki iya ko ibace usolli fardu salati dhuhri ibace ipal-palang ini menyamang risesena tahu napai mak guru itu apa maraji mak pangolo maraji mak pangolo pura piaro napa Allah iya ku baca ni Allah ipatak de ni pakira-kira linoe ni pasisumpu ngalewe ripuange iya kode na gaga ingerasa ngadina puange paringera na ya tu kata dere ni iya kode tu lemola yaro angka makan jalada menurut pendapatna atau pandrita di ulama Syafi'i tega ipatamai nia ukui lalana kata dere iya maraji-rajing jadi upakoli memang ipatamai nia ukko ilalana kata dere iya koto makada Allah ukko niro yakto kangati usolli farda salati dhuhri arba'atin mustaqbilal kiblati ada makmuman lillahi taala akbar ipatamai coba kere Allahu Akbar ukiri taro Allah ukiri patama dena lepaka ngilillah atau ati mi pake iya mitu kode nama jatta malampela daya anak Allah
malah peladan itu. Masalah itu. Iya nampai makadaka iya di taude na majatta bate tama pangolo ki riolo na kata dere. Tapi iya di majattana tapatama ini rilalanna lapas Allah rilalanna katakbiratul ihram. Dua lalang. Ini menikah kami tolah. Entah. Pak dia tu na coco ukurat tayukuru kang itaw Iya na ukurat tamelo yukuru kang ita itu manci susan itu. Itu itu ampai imangi ko to marimang iya nang katau mato imonri. Aja nama lampe namo pakka pala korangi talupulungi so aja tanya alebe tu yala pangadu makmunge tanya alebe iya na tunang ka sahaba ka degay nabita na ale na mancajimang pakka pala korang apo ha. Itu mancajima matangangi masampajan nang kanana dan ni teri terjana na yon na pa makmungi be makunriye na tapi makadai tapa makadai man nawa si pali ni rokot ina makada usalai gi aja sampajangnya pater na kue atau paterui na paterui sampajana pura mani mas sampajana lok tanai nabita makada ya Rasulullah maga ko makuiro kumatanganga mas sampajana terjana aku wala gi anak kuro na pajat teri atau pateri sampajaku tapa makada ni nabita ni gaimang tapa imange aku tanang ni gaimang olira ngero yo lira imange nakada nabita natanay makada maga sampajan na imange watuna taryanamu nasa makumoy tiga perubahan nasa ede nama ponco bacana nasa de ipodan iman iya ko ima ko makwaro nang kanana teri aja nama lampe bacamu itu imang itu dia nawat dingalena nalau kurang ya nang kana tomato tendre utu nama ko imondri aja napa masusan itu jadi pentingnya apalagi kau wirid lalang na jalan poros loju panda jalan poros palopo nangka kasih tau lepa masam pajaloro ini imangnya aja nama lampelada aja nama lampelada na sabamaki angka tau maseka ko tu lepang aja yo pokok kilala pesantren yang nari kata masih kau tu, pokok kilala pesantren kau ni bawa meko baca si digeso iko mani bawa, iyan namo nari ku saliwangi aja, ita keadaan nama munge, iro iya nari tu imangnya pak alena sapiri, pada meja tu sapiri oto iya nang kata matawat tamuluran aja lalu lupa yo to mempat diwat tatu, memang kiro, jadi iya kau tahu malolo anak malolo mana mu bala aku mariumnya tu kau mak bala aku, itu jadi iya nang kata matawat kau tu ai, tolika gora-gora tuh, malah siladai, mana udah siladai itu, padahal rokok aja na tuh tapet tak, na sabaya tuh tau matoy, napai kasih newai alena, ya na pura maloko ngutu na madari mangilu, aja mua balak-balak, ya na tuh, tapi angkat tuh jana sampai jatah tongkat kagi, maka dia nabi taya na tuh sampai jam mako itu dia itu mak ninana, lai lulungan ngimati itu sampai jana ko surumonri, napai rimpa kalau korupan, itu pas sampai jana, ya na tuh sampai minta ulada ka aku tuh tau tongkat itu, mas sampai jana, apa ya tahu yang kami tahu mako Allahu Akbar sami Allahu Akbar desa kada ku ya mage nak baca apa sih taru-tarumi itu jadi ini pentingnya